Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang sogot nerion. Pasada hita urta bertonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sa naguriatas. Naguriatas piham Tuhan doham itunga-tunga nami. Bani panurang sogoton bagas malas nyurhan nami. Bene sihol memukah orja nami si ganu pari. Jong maham lahu mambubakon hanami. Jana marhiti tundu mo na mapasing na mangajari hanami. Rosi ibagas hatamu na tetap menerangi ur apa pikiran nami. Sonai matongon hanami sa ganjang nirion. Manggulu ibagas sondang ni hatamu na mapasing. Amen. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen na siyam marianan bani panurang sogot narion. Nabu isisehan namin marhiteho ni channel YouTube on. Regapan si Ganu Pari Bata sa darion Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 ay matar surat bani Lukas bindu 10 sada ayat siya na makatahon sunod. Halani ay huhatahon maban nima. Pangindu hanima ma say nabereon do banima. Pinday hanima ma say najupahan do hanima. Anja hartuki hanima ma say naukapon do banima. Ibagas perguluhan ta si Ganu Pari. Tutuga titumang do hita marusaha tene. Laho mangindahi ahan na perlu ibagas perguluhan ta. Ay maase halani porluni laudu hita manginduk ubani hasomanta. Janah anggulang dapot sada ipindah hita naligan. Janah anggula pedapot use. Lau hita ubani hasomanta naligan use. Janah das ubani nadapot kita ay. Bani ay porini halani porlu ni uhurta ase jupah kita naniarap konta porini petongon rumah ni asoman taai tutup atape ioruk tapi marusaha do hita makartuki ibagas ada pangarapan andohar i rumah do asoman taai janah boi irupi hita on mana masa ibagas perguluhan ta si Ganu Pari garina perlu bata si Ganu Pari lau hita hubani hasomanta tapi mangarap lu hita asi hasomanta ai boi mangurupi hita janah porini pe rumah ni oruk murusaha do hita makartuki ibagas pangarapan homa andohar irumah iya janah bui irupi hita bani na perlu ai ase ibagas na martonggo pe sonai do homani iya jarhon Tuhan Yesus sumata na perlu bisa hali maningon do hapeni takas ibotoh kita langadong halak nalang mangindo hubani ne bata nalang manjalo ay maningon takas tene artini ay ahana ipindu hita hubani ne bata adong duha ganupan ay maase maningon perlu duha peni hita ibagas perguluhan taon porini pe manengon marulak-ulak janah maningon ganuk panorang martonggo hita silo na mararti halani nalang adong nebata ibagas perguluhanta nalang ibotoh nebata ahana masa bata tapi porini pegati hita martonggo halani ihapor saya uhurta halani tenger uhurta bani nebata adong duna pidindot taai
Adong do na iyo perlu nita ay maase maningon do hape ni hita mangindo hubani na bata. Diyan na paduahon ibagas na martonggo hita yajar kon Tuhan Yesus do. Pinday hanima ma sa najukpakan do. Napaduhonon pe bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mangindahi siya do berarti halan nilang taridah tene. Tapi ibagas na martonggo hita maningon do hapeni. Seng pitah na ipangindo hita ay na maningon ipinday hita ibagas na martonggo hita. Tapi sangga martonggo hapeni hita hubani na bata. Maningon do hapeni. Ibotoh kita anggo tarhun lambat ma. Ibere na bata na pinginangin do taay. Maningon do tetap sir-sir hita mangindahi. Ahado nasihol berehonon ni bata. Natopat bata. Halani ay. Sahalinari napadua kon ibagas na martonggo. Pindahi masya na jupakan do. Asi maningon do hapeni halak na mangindo hubani ni bata. Halak na mangindahi bani ni bata. Sa na jupakan do. Jupakan songo na herusukon ni bata. Ay maasi porini petongon ibagas na mangindo hita. Lang topat songo na pinangindo taay. Tapi maningon boy do idah kita bahasa humba ni bata. Sangga ipinday hita haroso ni bata. Sangga na ibagas tonggo hita. Ijay mahapeni. Lamiropokut ni hita martonggo. Halani martonggo bata. Lang pitah mangindo. Tapi dihot do humani. Mangindahi. Ahanagabe. Harosong ni bata. Si haguluk kononta, si orjononta, si gano pari. Janah nabatuluhon. Asi ibagas na martonggo. Tetap kita mardingan. Hartuki ma. Saya na ukapon do. Toto bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ang gumangindo hasihaton hita. Toto hasihaton mana ibere ne bata. Mangindo hita ibere bata hasihaton. Tapi bani Tuhan Yesus mangajar hon bata bani panorang sogoton. Bahasa ibagas na mangindo hita. Maningon do hapeni. Ididah kita. Songon sadahalak. Na tetap gol-gol hita. Pokut kita. Makartuki. Pitu rumahni. Sunay makumani hita. Halani ibagas uhurta. Ang roh mahita hubani Tuhan. Pasti do. Ukapon ni bata. Labah ni pasu-pasuni. Ay maasilang pitah ibagas. Na mangindo hita. Na manginday hita. Na makartuki hita. Langhapi ni pitah soal pasu-pasuni ni bata tumang. Sirap kononta ibagas parguluhan taon. Tapi maningon do hape ni das kita. Bahasa. Yukap ne bata huma. Rusia ni haguluhan hubata. Asipuri ni pesipata songon na marlegan na ipangindo hita. Tapi legan na ibere ne bata. Tetap mahita makartuki. Ase yukap kon ne bata hubata. Lang pitah labah ni pasu-pasuni. Tapi yukap ne bata. Labah ni hauron ni hubata. Dos doai pakon hasomanta. Anggo itutup do labah ni hauron ni hubata. Porini pe hartuk-hartuk kita bani labah ni rumah ni. Tapi anggo tutup do labah ni uhur ni. Seng anjay bukaon ni labah ni rumah ni. Ay maase ibagas na martonggo kita.
anggo isobut Tuhan Yesus no kanae, ase tetap kita mangindo, tetap kita mengindahi, tetap kita mengertuki. Jana, pori diboi sobutonta. Ibagas na martonggo hita. Ibutuh kita do ahana porlu bata. Jana nebata. Botuhan ahana porlu bata. Aima ase ibagas na martonggo. Maningon labin roh gatini do hita. Maningon gati do hita martonggo. Maningon pokut do hita martonggo. Jana maningon gol-gol do hita martonggo. Asiaha. Ase jalo onta mana ipangindo hita. Ase jupah kita ma na ipindah hita. Jana ase yukap kon ma. Aha na nyerap konta. Ibagas panginduanta. Tonggo panginduanta. Hubani nebata. Ase sahalinari. Tetap mahita. Martonggo. Tetap mahita. Pokut ibagas na martonggo. Jana tetap mahita. Gol-gol ibagas tonggo. Halani. Saya jupahan do. Halak. Na mangindo. Na mangindahi. Jana. Na makartuki. Uhur ni naibata. Amen martonggo mahita. Jengis ni ini Tuhan. Hatamu napatotapkun urapa pikiran nami. Halani ai. Ajari ham hanami tongon. Asilam bin roh gatini hanami martonggo. Asilam bin roh pokut ni hanami martonggo. Jana asilam bin roh gol-gol ni hanami martonggo. Sedo halani nalang ibotoh kam. Ahana perlu benami. Tapi asi ipataridah kon hanami tongon. Porlu ni uhur nami. Asi jupakan hanami. Pitah humbamu. Jana ajari ham hanami homa. Asi lambin. Iha porsayai jana ya tengir uhur nami. Pitah humbamu duhasa. Jupakan. Dapotan. Jana. Ahanay pengin duhanami. Ham duhasa. Nabui. Pasaut kon in ibagas gulok nami. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni hati ni nebata bapa. Apa persauran ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas sobat taganupan. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatongon, marhitihon ni horjata, marhitihon ni guguhta, marhitihon ni pangarapanta, rosi marhitihon ni tonggota. Sonay matongon hita sa ganjang ni arion. Mangindo hubani ni bata. Mangindahi harusu ni bata. Jana makartuki labah ni uhur ni bata. Marhitihon ni. Hapokutonta, sonay eki hasir sironta tetap markomunikasi pakon nebata. Ando harma. Salam.